Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA Kamawati constituency ba Charles Marngar mentang singi thoding ulawan yalam lang yaki riu rang ba kilong kemi kathan man karpad usembut menteri rang ba bapet ya tanat PWD ba prastun tensong man siang rong ya kasurok na sunidan ter hadu siang kabadan kumba 20 kilometer kani kasurok kadai kabayan sning shadu siang banmi sha asam bat 20 kilometer ladap man siang rong kat ba sa 20 kilometer kadang sa Habaya keren bikilat patai kubur ba Charles hadien baladap ya kendu ba prastun ula penpawe kejing ngongu ya sumbut menteri rang ba bala kular ban penbaha bat siang rong no ya te kesurong bat ula pharu haki officer ke PWD bagian penkret no ya ka kaipot ban sedang no ya ka kam uba Charles lai thu bakawai bat kesurok kalong ke sning shamaurong baladap siang 8 kilometer bat kabadang sa khatnyo kilometer Abala pendung haka skim PMGSY badia kaniru lakar padu sembut menteri rang ba banchna pendep no nak leng ba Charles suloong baya kani surok ladep bantap haka skim PMGSY bat shan ansa sedang no ban pentri kam yaka gejingwan gejong ngam dak sing kat kini ki para nong trei ba dan ko konsumsi kadau ba ai kede nak benda surok kisurok bahap po kibadan po konsumsi gejong kawai ke bangiwan ban keren mata kede kawai de bersurok meraksa la solidan somsia ini surok muslim jakirot don kilometer de menta 20 kilometer adu menta ngimpat ngakaliang ke song ngi hapo konsumsi kita macing ya nama apa daksa aku suju surok chua kejing sneu kejing surok tinggi wan mambu kejing kerpaci di isokban hadin kejing kunduk badi nakaliang kejong i la ai ka suran sepat ba ila airu ka direction ba mardor ban snan oi ki estimate ban submit no saka department nang ban nakaliang jong department kan yo ban dai ka badon kam hi uni surok jong i u tengku ban surok na sapo asam jakirut kadai sning jakirut di nakaliang jong ka asam na ujingking siang ha kasnong topatuli asam kila ada pensna ke intermediate link di masahi udai tang uni kendian jong i 20 kilometer dia kalai kawan kala jaja di kata kadai gawai ke cepat dah ke juk poru ngalai gawai pat ke jing tho for the time being namar ba ngisutu kat dasna estimate ban submit yang sekat department kat lawan kata kesuruk di nakaliang ke jong ngi ngilak ke parui ibagian nyerap mandai ke repairing nak benda gini ke 20 kilometer nang man sumya klik kawan nomor kumbolong mentahi ikalerin le mlong subanya mo ikalerin mlong subanya tangki kali ke bahaya ka thleu ke bahaya kidon ki jaka ke balong kum dok ha bat kum ta ter kene ke de jingya ke bangiwan soi ina kalian ke jongi la ai ke direction ban ha ban submit ikani jong engineer ba le kulai ke bala ya ke repairing ina kalian jongi ni pau ko jeng ai kulai mar bangiwan kendo i la snap ke jing ke pat ke jongi kabaan ang tama ulong sisa budlom hi nakam taki nok sok sno kibuan na seni dan na moteri na yamkon na pamplang na pedeng nong rem na makihap ya ilang banong surok moro teus hadu kesnong umkra mena keningi la yo skim nak RIDF dia kendiat kilometer tu lain na 100 kilometer approximately udang sa udai be surok lawe sudan monomalanga surok be kiti de kibreu kali portalang kia mereka porliur kim lawanya dia yau niru ngila bulang kecing kerpat hai bat ia kan niru ilong ban penkret no estimate nang ban phasaka department di nang ta kadon ko ka kasnong ru asunidan nomor ngidon lang asunidan ru ni ke bangi labu kecing kerpat ya ka internal road ba kumjuru ka repairing hate kata kedai ke bangi wan na kalian jongi tingi penpau hi kecing songu nam ta jongi naman ba ai kecing polar ban Keloi kat bala penyiram yang ini kecendon kam jong pai ma ke jongi de sagoi pede ke bangi kuai pan pau ke songu nam ta jong iru tang nam ta ke jong i ke department berogoi kam tam yo chief engineer jong ka PMGSY engineer jong ka PMGSY ha ka bayade bat usurok maurong sning maurong uni usurok ru las ne wa de mena ka ningi yo ka PMGSY ka ba 100 kilometer ila trei to surok
ting so tenat so kemen ba menta la de ban upload ye kani bat ngatrai kam slam so bakin khat tendar haga bede bu ni usrok musning maurung rut ka basa ka de stam kumba khat nyu kilometer ye te haga bede ba kani te ni pau ka jing somu na kalian ka jongi na marpa department kala simkia ya penrong ye kani bat ngatrai nginum slam hi ban yo usrok bat shen kin sa khat tendar bat ni kermen skam ba kan long kumba ni la ya keren ni lai pen bai bat nganget kan long ke jikur ku na kamda ki pai ba song song ke jong ki badan na ke dong ka tha ki konsensi ke jong ki bar koi ha ba ki don kam ker ki yo surong nam ta suk kalet kawan ke jong ki iya bahas surong awan kan itu anu kom pakai kita sini sning jaki road udon prapo kilometer kumolo ngi pi mana nadu sning hadu ajiking usiang udon prapo kilometer dia ke bangi layo agis nam ki peladap kadai 10 kilometer iyo nak awal ba tiga basa amdan ni 10 kilometer tinggi wan nam tahu surok badang sa 10 kilometer